Good evening, ma'am. Krumzari ngasi notice dialogue ta miyam gidam ta pudun laksari ba topic say recruitment of IRP MR BDF political trap for job sai ba topic aduni khogi center da anu bago menama Manipur da 2023 ge May ahum dagi tangdo leta da film leram badage khogi hana leram bago mena du loshila ba matung da PR amuk leram matung da PR du gi loshin chahi pharak ka ba subna gi numit khar da ngai ba matam da anu ba lenga ka amuk semak tuna Manipur da huji huji anu ba lenga ki khogi honorable yumna khamsana du singba comment ama leiraba matung sida hujik handak tai kui kuidana honorable CM na Delhi chalura ba khongset ki matung da mahana mahake MLA singa punna famina from da pawdom khiba du daikogi Manipur gi MLA sing marwaina NDA da yominari ba sing club na kogi development da mi sanction ba aduga anuba recruitment sing 2027 gi election mamang da anuba recruitment sing pangthona na gi marwaina kogi ARB battalion ani aduga oza lising home amade VDF lising tara nauna recruit tawna na aduga hojuji leiba national highway sing state highway sing lambi thongi phibam fatta mafum sing hena phagana semgna matangda mafum sing phungdo kibaduga mari leinana masigi topic si pudu nakjabani masigi topic si dakhana nagidam ka koi Manipur ge tongan tongan issue sing da sobu thodang lodun leiraba panelist sing mayam nam sakta ko tan jatu lojage ahan dai hena kadani sinberi ba ka kunajari oza mingona panjarabada oza SOTIN KUMAR former secretary CPI oza ustam noksari duga ni shudring sinberi ba oza mingon panjarabada oza JEETENDRA NINGOMBA president CCSK oza ustam noksari duga ahun shudring sinberi ba oza mingon panjarabada BISHWANATH THINGNAM convener AAP Manipur oza ustam noksari ngasigi thamjari ba topic sidai khogi recruitment of IRB MR VDF political trap or job topic si mari lenaba khogi hanba first round sigi question si oza JEETENDRA da laksage kamai yengbe nisi topic se khogi development haibasibudi ikam kanari fada pare si khoi Manipur si hiram khudum ta social laba haibatare any threat khudum ti yengo matam da loin social laba politically para downfall legere economically yam downfall legere duga leidi ba akhoi khara yamna human resource labor mioi kangu khara khagna mapon simapon sitigi thadoga atopa lamda chalur kanda atopa gi job opportunity gum khara lobo natna thi khoi lamdam sida leib kangu sim sidi yamna kanu oire leiriba ago ki sel thum gi leiriba khoi gi magi kanu tawribo mayam singsina adug employee mayam sing su piba ngam da ba duga lari ga haibagi masin hengalakpa sugum mayam se leri kanda khoi awaba gi film da leire duga 2020 gi 3 gi adu mege tang homdegi leiriba thuiba conflict asina su namaram odinu su leiriba aikoi ki leiriba mi si more than 30 ai thai dare ko lakhs ki mi sing si awaba gi film lere awaba si marakta mung jamna lebu tiribadi khoi gi sarkar gi employee khare de fare aduna taba lanchi na moram duna lochi na duna leiriba khoi gi periphery area da lebiri ba gi suna auksing IDP sing amadi khoi gi chuchan buda lere maga leiba ya dana more de lere maga leiba ya dana kampu de lere ko leiba ya dana ikau de lere ga leiba ya dana leiriba ifal khunda laita duna IDP sing aduga infal de lere ba khoi gi mayam ma atopom khumda le kanda sigi awaba simundi onthokna nuaitaba yengaidaba fibum mani adubu sigi warba tanja sida akhoi masi it's a minsam orma ya karumaki solution orangna ba minsam hadi orma ya aduna aksida huji ke IRB battalion ani lawni haiba oza lising ahum lawni haiba BDF lising tara lawni haiba welcome toy haitare adubu lady people sina ikun ubundam da akhoi solution podudi khar wagani manamdi lady ba sigi solution sidi tongan ba magi lambi thong kola saraga phagada nataba akhoi tungi future gi kanda hoksi akhoi na oi hogdri ba to hogda ba hai hogda ba maya mama aduna maramda oidna tungi future gi dam sebadadi sigi ni sinadi oiba ngamoy adiki kana gumba uchiki highway masi lady ba kholai pai ba lal hobu sing se khoi kana gumna kharana hai
ꯂꯩꯔꯅ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ it is totally different ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯗ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯁꯨ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯒ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना कोई डेवलपमेंट हाइरोबदि हम ताइवन पोर हाइतारे अदुदि सरकार की मथौनि सरकार न तौजगदो पोन हाइतारे अखोइना हुजिक ओइरिबसिदि हुजिक लेरिबा तंगदु लेताद्रिबा फिबम सिदा अखोइना लेरिबा पोल आई सेंगना अखोइगी तमुसु याउबिरि मरुओइना पॉलिटिक्स ता हमना ममांगाइदा अखोइना हे खंगबुदि पॉलिटिक्स की मरमदा याम खंगहेरबा अदो लेबिरि दो पॉलिटिक्स की मरमदे अखोइना ताउबदि नते अखोइगी ममांगी लेरिबा अखोइ पॉलिटिशियन अहनसिंग हाइतारे खोय मा 49 की तंजा अदोइदि याम अचौब कन्फ्लिक्ट म थोखरे मदुदि अदुगी अदाइदि पोछि दुम खरखदि सोइबा होगतारे अदुबो 1940 गा 748 अदाइदि नबेम्बर की तांग कुंथ्रादा MDU दा अखोइ फंगिबा अचौबा अखोइगी हुजिक लेबा फुरुप मयाम सिंगसे अमतो ओइना पुनसिनगदमनि हाइने फंगिबा यूनाइटेड अखोइगी फ्रंट कोबा कनो सीएम काना पॉलिटिकल पार्टी मयाम फुरुप मयाम पुनसिनलगा सिंगफुगी वारीदि फलेको अदुगी मतुंगदा अखोइना इंडिया दा संग कांददि अखोइना यामना लाइबक थिबो मदि हाइरिबा अखोइना डेवलपमेंट नतबा हाइदरे डेवलपमेंट नतबा पोट याम लुबो पोट खरे लेरिबा अखोइ याम हाइहुदबा अदो इन सुम उजबदा अखोइना 1949 दा मणिपुर ने इंडिया दा संसन खरबा मतुंगदा हाइदरे अखोइना हाइहुदबा मयाम अम लेइ हाइदरे हाइहुदबा मयाम सिंग मनुंगदा कइनो मदमदा अखोइना 1950 की नवेम्बर के नवेम्बर के 18 दा अखोइगी मतमदुदा लेरंबा हिम्मत सिंह हाइदरे मतमदुदा लेरंबा हिम्मत सिंह ना अखोइगी ILP सिस्टम दी एबोलिश तौखिबा अखोइ कैम हाइहुदे अदिगे अखोइ मणिपुर जी सही लिसिंग के आगे करोल सिविलाइजेशन लेगना अदु साउथ ईस्ट एशिया की दा मसोंग खुन्न लेरंबा अखोइ मणिपुर सिना इंडिया हाइबलेबक ति संगसिलोर काना जामदा पिकरबा पार्सी स्टेट ओइना लेगिबा अदुगी मतुंगदा 1950 का यूनियन टेरिटरी ओ कन लाकपा टेरिटोरियल काउंसिल लाकपा अदिगी यूनियन टेरिटरी लाकपा अदिगी सांगबा निंखा तम लेरंबा लेबक 1970 दा अखोइनागा स्टेट हुड का तो फंगमुजी हाइदारेको याम वाना का तौगिबा अदुगा मनोदरा मणिपुर लैंड रिव्यू एंड लैंड रिफॉर्म की मतंगदा अखोइना हाइहौदबा मयाम अम लेरे अदु हाइहौदबा मयाम सिंगुगी ओइरकपदुना ngasi kanosi tamna ulakpa divide and rule sanarkpu pose masi oirkuni adu hojikti khoi sengna harbada masi gi top kanosu politics ka su khara mari leina gadaba male khalidna leibiriba akhoi gi praja khudumang na duga politician khudumang na swaidare leiriba films da hoi just we need development si matong taido development gi namada hojik leiriba akhoi gi mangna tare bu isu mayam singse masi dosin da badi yarwa aduga swaina yum khara saraga kolas khara tharaga अखोई कनो तो गुनी हाइदो दिया तुदे याम अपंगबा कनो हाइदारे अदु सुमथौ ताइ हेजमनिको अदुबो हुजे अखोई मांग तादु लरिबा सेंसस की मथांग दा अखोई करी हाइबेरी की पॉलिटिशियन वेना के कनो खक्ति नति बीजेपी खक्ति नति कांग्रेस की कांगु सु हुजे पॉलिटिशियन की मथांग कनो सेंसस की मथांग कई हाइगे जने कम हाइदे हुजे द दिल्ली द तो पोतो सिदो नि तो लेरेबा आई की मांग द अप्रैल की तांग मदे हगुदरिबो सेंसस की मथांग द मखोई केम लाउति केनो वाई सिने मखोइना तौरदुसे यामना ओइबा कन हाइदारे यामना नापचादबा यामना गेमौनबा पोथोकबा हाइदारे आदमी म पाबा गिदम दिसि लांदबरि दुगा मसागी सेंसस की हाइंग लान संगिन गिदरोबा मयाम दिगि मरमदि हाइदेबा अदो अखोइना ngasi CSO सिंगना सेंसस की मतंग द लाउरि की मतंग द नोइन हाइदो लाले हे स्वाइट बुनी गाना खुद ताकबियो को ताकबियोबा अदुदि आगे यामना तौगदबा पोतना तौदबा तौरुदबा पोतना तौई अदुबो एकना हंगबिरिबा अखोइगी हुजिकी लेरिबा अखोइ डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट नि गान तौकोसे मसी यामना फै वेलकम तौई सेम टाइम सिगलोना ना है कनो अखोइगे पॉलिटिकल की ड्रामा ओइना उबा याब्रा अदुगा थंगै सेना जॉब ओइना ओइरक पियायेना मसी अदो अखोइना कयानो थाजगिद्रो हाइबदुमुदि हुजिकसु खुबो हंगदुना लाई हुजिक ममांगदा
leibiriba BJP gi government sina mamangi kanoma tamda khoi honorable prime minister na mani India gi miyam kya hai gi thawak kya job opportunity kya pini sahi mada pini adu mayam tungdala ko mayam sing chap chap record hajir khna dare wasaki mayam lei hai wasaki mayam sing do loina mukti koina 100% di tu ngam khoi taw habidina te adu bu hojik si hana haibi gi mayam sing do khoi tok tok po khena ba aduga hojiki ngasigi lotion aduna reba akhoi gi manipur gi conflict manipur gi crisis se masiu lotion da bugi mami matai hojik to li sidi akhoi moina habadu long term short term policy to abo long term short term policy sungal nate lan songner ba ikoi nu wara kana tam somna nazar puni aina idi anmai lo we ado promise di mukhi political drama habadu di adu makti ai mang politician mang kanon da to bunina natraga opposition amu na to bunina ai mang ni di paningre ko ado mayam panbri kan do ikoi na habi sidi hoji lebu isidu chan bi wabni aduga rajniti torka wa koi gi people singbu meet utcha daga to we potifudi adu din wadi yam nung ai an brown gi chan pusa wafum sing khoi kadai phau keno torok pa ya bagi yeng ki se beduni khoi gi an brown si oja SOTIN da laksage khoi gi hujujik manipur da khoi gi anu ba recruitment ama chathra kadori ba si khoi gi manipur gi lakadori ba mathangi khoi gi 2027 da election general election lakadori ba sida NDA gi khoi gi partner sing asigi MLA sing karak na bagi adugumba mongi recruitment nama oni yang biya prana traga thangai sengna kogi manipur gi hujik ori ba fibam masida matam sangna kogi irang leiba adugam senmelong gi film phatta bana sing basi yinga kanta lorok pokong than hen lobe ya kama ying be hujik leiba manipur gi yam sathiba fibam seida anova kogi hanagi BJP gi lengak sereberen litoba Madugi matungda president rule sang leru batungda yes anoba leadership ama BJP gi lenga amala ya swaida gasidi me gi tari ohum gi thodok to maduna maram morakanda akhoi manipur da thon griba yam sathi ba akhoi thodok masigi teksak haitare sipuna maki responsibility se akhoi BJP gi lenga ki makhada thokpa ngakta ne yes adu sumba oire film state ngasidi manipur gi praja miyam punamagna BJP gi lenga si yam nitina pamnadre suba tanja swaida maru oine recruitment gi wafum khara lakpase wasi yam na akhoi gi chapchana thabakta onthorakani haibasi thajabangam de maramdi karigi noibu 2014 da ekoi Bharat da NDA gi lengak koi Narendra Modi ne lit toba adu sarkar mojik pawde amne thire chathari mana miyam da wasakpa adu thabak pi bese sahi bada ekoi gi thabak phangdri ba haro laile so hairaba crore ani thabak pini haidra badlok thokhare crore ani thabak pini haibese masing asi bawdu badu chapchana mai pak pangamde thabak pi bangam da bagi achoba which problem mayam leri adu lo thabak pi budi lara da thabak phangdbe sings no gi sing chawgum ne gale koi manipur da haraga no je koi gi naharon thabak phangdbi masing se koi lak leri population lak putra khare he sim manung da koi naharon lai lai so hairaba adu lak tara ga mari gumba which thabak phangde employment exchange ming chalakanda ai thabak piu haidan dragas thari se around 14 lakh kumbane dragas sadab kangu mayam sule ai kai bu kana gamna da bas dragas thara thabak phangada adu tawdra haina khanba mayam le aduna swaida ekoi miyam ama ekoi thabak phangdabagi kangauna ba se abasta mani phiwa mani manipur gi yam sati ba phiwa mani aduga lena mi puno mai magi hingna bagi lanpam da ko chen chelaga leiba khotpa mamma me haman adain hainingi di thabak ai thabak mafam du lera kanda ekoi thabak piga da bane sarkar thabak pi ne hari se khuda moira oja lisingahum oja lauthoi se yauri oja lisingahum thabak pi ne ado utang yeng bi ko hojik manipur da ISSLC gi hybrid metric parikha thari se si lising kuntra manga thaeba aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟ ꯇꯔꯦꯠꯅꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 27,000ꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ BDF ꯂꯤꯁꯤꯡ 10 ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤ BDF ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯣꯛꯑꯣꯒꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯕꯨ BDF ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10ꯒ 50 ꯂꯩꯌꯦꯕ BDFꯁꯤ 10,050 ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞꯅ ꯀꯌా ꯐꯪꯉꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10ꯒ 900ꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ BDFꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10-50 ꯈꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯁꯤꯡ 14,900 ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯂꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯟꯗꯣꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯟꯗꯣꯂꯣꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10,900 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ BDF ꯂꯤꯁꯤꯡ 10 ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ BDF ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜꯒ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯤꯁꯤꯡ 14,900 ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯄꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ IRBꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ इंटरव्यू को याम लेरे साइ हापकनी हरि मैम सिंह से अखोई की तोंगान डिपार्टमेंट सिंह द को अखोई की कॉलेज ओजा सिंह लौनी है कम अखोई गवर्निंग बॉडी ना तौर पैसा चारम बई वारी ngana नहान कुंबी द तारी कोर्ट चलने न हाइरी पैसा लौगे अखोई थब हापीद्रे अदि फम क्या दा पैसा से अदु लेना सेन चागी बगी डोर से अदु के मति वांगे अखोई लाप काद हुजिक अखोई तोंगान पोस्ट क्या सिंह से मसी संगन न होन बकांदा लुपा लाख कुन तक पैसा से लौन रेब समटाइम्स 50 लाख लौब यावरेब अदु पैसा से लौगिब से हनोनद्रे नंग तौगेम तौरुरो अखोई नंग पैसा हंदोकमोय हाय पोस्ट ने चथरक तंजा मने मसीगी फिबम से अदुना सुंबा पोस्ट मयाम लौने से मियाम से मथुम मरा हौदना सरकार से दा को मोगी करी हाइनी थबक हापगी अफम सिमक्तबो इलेक्शन नक्सल हयेंगदने को अदे सोम अदगी अप्लाई तौरकने तौनी पैसा पिसनगी कोकने यानी तौनरकांदा सुम येथोक तौदा को इलेक्शन लाए भोट लोरकांदा काना भोटनरो विचनबिसे भोट काना भोटनरो कारका नंग थबक हापदमनी गाइसे लीला फलादगा याम फागीदौना तौनबे याम यावरेदनको सिगी टाइबदा अखोई इलेक्शन जी हुजि खितंग आरकानदि भोट सी याम नक्सलकानदि कन्नो वाक तौरो अदु तौरो ना तोपैगा तौरदि यारोइको गायना सोमदा तौबु खुदोंग चानबि तंजा अमदा मयाम सि तौरकान मी मा अखोई भोट कानबि नंग मियामदा मथुमा हौदन करम कादा इंटरव्यू कोरगा करम का हाइदो कदैनो सी वा यावदेबो टाइम बाउंड कनो मदा याम थीना से हयेंग कौदोरिनी हंगचित कौदोरि नत्रगा था मै मन तौनी थानी मन माय माय से पीरि कनो मयाम से हाइदोकनी गाइबि दुदि नत्ते अदना लेजी पोस्ट से दा मुका तो पमन हो कोई खंगी से डिपार्टमेंट क्या हानगी लेंगा की मतम द पैसा लक्शन गी बमयाम हंदोक तो बेयावरे थब कोरमगो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द खंगी एजुकेशन द खंगदे वेटरनरी द खंगदे अदुगो लोय लेबर डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट में पुनमुक से थबक हापकनी हाइदना को
madu pesa laksan even notice thokta e nang adu po hapage kolage adu da to mayam sing sigi wari si angak pa mane le mayam sa khode lai pesa laksan hando pidre adu pesa thobi ha film da ba ai no kan chai gram kai no noi film da jo haide ama to haide adu kai no noi kana dai thol de pesa si bol sigi film si ya adu ga manipur city number 1 ni bharat manu corruption da quite corruption ai se corruption gi manung da thabak happy ge haibse atai corruption singi manung da quite satibu corruption thabak hapkani sinatar ja to lambi leite adu ai na ye ningi di thabak hapai si thabak tu le ga thabak hapkadam tram ngasi gi privatization gi juk stay da loina privatize to hre yes sarkar gi haiba kari kari department pu leri electricity department privatize to hre corporation du da haidana to hre adu le tongan ba thabak macha tourism department gi makha da hotel khangde ma khangde loina private sina thokre adu le na sarkar gi hospital mayama ko yam thina linkatna doctor mayama madu da thabak pi bagi mahuta private hospital loi hore sumai loina privatization gi juk stai da zik thabak mafam leite adu bharat ki na sune railway se ab catering private pyramid hujikti akoi goods train private ndo hre adu le whole train mapum se privatize to hre matham da hogala e ba pairibelu train already privatized to hre yes so mane no in private akoi international airport se si private sinaga doram ko Guwahati gi mayam khangbi ni akoi gi airport se si adani na da pithokra private loina sinagar ka kadai de no thabak mayam hap to ine se IRB gum kai bakhra gi di ko obi ai ko aduga atai mayam sing si privatize tawraba privatization gi jukse da thabak se leite aduna hadak labor law kudmapan si maroina court mari don thoruk pase masi private sing gi khudong chana bane kai ga the private farm sing da kai thabak tawre ne ai se al private farm duna ko aibu hapning ba matam da lotion ba mana pining ba tolo pi ba adu le na lo thokning matam da lo thok ba siu mayam hire and fire is ne siam sati ba sa da man ne ba sumaina adu private to sati ba tolo te kru manada adu thabak ki matam de handak labor court se mari se manung da kai hage pung nipan thabak su ba se prithvi punam ni anaraba no mui thabak subi batam hai puni pan ne puni pan do adu thabak subi ne ba ina khusuban phangi se kana lanai pham do oiro adu ro kai no do oiro sarkar karmachari oiro puni pan ne ba office se ka ben ko phaugi batam se only 8 hour ne ba si helaga na ma to hap to adu ro na bank ka to no jik hapta am do adu ga adu ko moi suri si lord si am no da ko pung si nipa de na thabak sure adu ni thangjen mai shuti oi gai to khole ise ne aduna hojik lei post nei da hojik ti pung tarani thoi thabuk son dore adu wai to lo khusuman de adu thirai ne piroi dore sumba khudong chi punamak se si loina private sinara ka daga si thabuk mayama ko et ma si tabad de ngangjeri be ngon do wauda ka no mo khalam be ai adubu ekhoina to riba phibam duga thabak lorani haina sarkari mayam lau thorok pase masi sab chana sarkar na masi nithina thabak to thopir abade khwairi aphaba man adubu hanagi lengak samane luching busin bai wadani hanagi sarkar adusu BJP ni ngasi ki sarkar su BJP ni adu ren mai policy su center lawreba privatization gi juk seida koi sarkari thabak mayama hapkani haibse masi koi bharat ki prime minister magna sahi wada koi mi crore ani ni narol thabu pini harga ngamdaba adu maina koi gi leipak asidasu thabak yam pini ezer harak pase masi chap chana koi mai pa ga di fai yam fai adu pa ka do demand chap chana maram de kaino hanagi experience ba yam le re sarkar ba yam zik pauda ko hani tho ma yam haigok tana ko anu sarkar state ko madugi हानि सरकार दाई लो ताबने ngasi सरकार से सु दाई हाना लोने है मैम दो हुजिक मोई थबक तो मफम चाना खंगना सिंदो पिबे दरकार ओएबो अदुना आइना हार राउंड से थमजनी से मसी एखोई थबक हाइ हापसे बस अयाबना हुजिक टीवी पुनम थबक संबा हाइ से मसी
लनाई दे लोई लाकदौरे लनाई लोई लाकदौरे अयाम्बना ए सरकार की सिसु पॉलिसी ओर मरम कई नो प्राइवेटाइज तौरदी को लनाई दुगी माई फार्म दुदा माई थबम फम दुदा अखोई थबक तो बताबने नर्स क्या खुदा मोइना अखोई हॉस्पिटल की थबक फंगते अदो प्राइवेट नि फंगिदना अखोई स्वाइदा प्राइवेट हॉस्पिटल फंगेबा अदो पालिसी मा तोते न फंगते अदगी अते अते प्राइवेट फार्म सिंग थबक तो बसे अखोई प्राइवेट की फार्म सिंग दुना माना पिनिंग तोलोपी खुद में ड्राइवर कॉल पालिसिंग तरा मई मंगा दगी प्राइवेट ड्राइवर में है फंगते प्राइवेट हॉस्पिटल थबक तो वो में फाइन फंगते अदो अरगदी सरकार से मसी उसी प्राइवेटाइजेशन द चाप चाना लुप्पा अबनिना प्राइवेटाइज तो रो है पोर्ट सी मनम द लाख पनिना अदुगा हुजी हुजी मक प्राइवेट थबक थी थबक संगीबा मयाम सिंग सुकर खंगबम संगे अदुना अखोने सरकार सिना को थबक सुरीबा मयाम को सिंगसिगी ओइबा मोई खुसुमन से गमेन अम पालदे अखोई लेपाकी बपू ओइबा कांबू सिंगनो ए मयाम अमना अखोई थबक सुरी प्राइवेट कंपनी सिंग प्राइवेट फार्म सिंग अदो मोगी तोलोब से मोगी थामी खुसुमन से मसी अखोई सरकार लेप याय से अखोई ट्रेड यूनियन सिंग डिमांड तवे 26,000 पर मंथ है अदो को अखोई स्टेट अयाबना इम्प्लीमेंट तौते अदुबो लेप सरकार पाइब केरला दा अखोई मोगी सरकार दुना अखोई ड्राइवर होइगेरा नर्स होइगेरा प्राइवेट लेबा एनी अदुबो सिनमी थबक सुरिब कांगु सिंगसे मोगी थामगी अदुम खुसुमन से 25,000 नाइना लेपकदमने हाय अदु मायोक्ता अखोई प्राइवेट हॉस्पिटल मयामना नर्स की तोलोप पॉलिसी कुमा हाइले पपकांद मो आंदोलन तो तोवे अदु सरकार सिंगने ए यारोय हाइदन अखोई लेपिसे नोइना तालिब सेनफम अदु याम कुपन खलगा तोबने अदुना समाइना तोबे याब मयाम सिंगसे हुजिक लंबी दि लेयेबो को अदुबो अखोई सरकार से याम सेना हरगदी दिल्ली की अकाल पाब सरकार दिल्ली की सरकार प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की यार संगले माई पॉलिसी मनी सु मयाम सिंगसी मरकता अखोई मियामदा मागी थागी खुसुमन हरिश मसिदि थिनवाइना अखोई फंगोइदबा पिरोइदबा अदु लेना मदु फंगदबा से खुदबे बीडीएफ को लिसिंग तरागा तरा बरी खरा फंगिसे अखोइन हाइना BDF सिंगसे कांस्टेबल मना फंगिबा दुमाइन फंगलो हाइबने अदु पॉलिसी कुन मरी मंगा दुम पीबीआर नको अदुना लेइ फिल्म सिंगसे दा खोय हानगी एक्सपीरियंस हानगी तौहिबा फिबम सेंटर न तौहिबा फिबम मदुरि थबक अदु हापनी हर हापंगम दबा अदु लेना होगिबा ममांगी श्री बिरेन लितो सरकारी मतमदा थबक इसिंग कया हापकने लाउथोकादा मदु हुजिक फाउदा मदुगी थबक लाउथोपंगमदा सखिबा अदु हुजिकी सरकार से सु थबक मयाम हापकनी हाइ लाकबसे बसि त सेन हरगदि भोट लाकदौरे इलेक्शन मयागी अदु बखुदोंग चाबा मयामा मदुगी तंजाई एकांदा अखोइ संजिलकप खोंथांगनी हाइना दुमाइन लौनिंगी अदुबो ने सरकार से लेब फिल्म मणिपुर की सिचुएशन से याम सीरियसली मियाम जी वारे होगिबो 2023 दा मरम और मे ओम दा मरम और का मियाम थेंगरे खुदोंग तिबु क्या सिंगसे चाप चाना कोन गे हैना मदुगी अकन बो विन नमग लोइना तो मतम दा कोइन मोइन सही बवा सकसे मसे फजना पाक्तो पिरगदी याम हेना फब पोट मने मसिमा आम राउंड की कनो से तम सके याम नुजै थमोइ सेंगना मियाम गे पाम बखंगना थबक तौबिरगदी हेना कानाबा हेना फब तो ओइगनि हाबदुनि के अन राउंड सिगी विश्वनाथ लाक्सनिंग सी कोइ 2023 की मे अहुम दगी मणिपुर द लेरिबा क्राइसिस असिना होजि फोबो लोइसिनदना लेरिबा मणिपुर की क्राइसिस असिना गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट से मतम सांगना याम फजन मोंग ताना लोबगी फोर्सेस सिमदी लेइते अदोबो इखंग खंगौदन हंदक अनोबा लीडर अमगी मखादा लेरिबा गवर्नमेंट सिना कोगी यामना चाव भाई बतारे रिक्रूटमेंट की फोर्सेस अमन लाकपि याय हाइबगे थाजब मियाम द पिरकपा बसिदा यावरिबसे ARP बटालियन ननी अदुगा ओजा लिसिंग अहुम अदुगा BDF लिसिंग तरा लौरकनी हाई तौबदबु मणिपुर द मतम कुइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस तौरक्तबसिन मरम मरकांद हौजिक फाउद 2025 फाउद रेस्टार्ट तौरबसि चौरांग नखोगी लाख 8 के लिसिंग कुन मंगा मुक्की चांग से रेस्टार्ट तौरगा खोगी अनएम्प्लॉयमेंट लई हाइबगी रिपोर्ट लई हाइबा नहासिंग असिगी मरक्तगी एस बार ओइबन सिंगबा मयाम अमा अवाबा मयाम थेंगनरगा लेंगी शेरक्सिदा सिगुम रिक्रूटमेंट प्रोसेस अमा तौरकबसिन कदाइ फाउब नहासिंग दा आशा तौबे याय दुगा मसि पॉलिटिकल गी ओइना
ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯤꯠ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯇꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ IRB ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MR BDF ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯞꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯔ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ all hat no cattle ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯃꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯖꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 2023ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯅ PR ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ PR ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯈꯤ even from different political party-dagi oiragasu PR leiriba leingaktu-dagadi akhoi popular government-sina hena miyamgi oiba lan-sida akhoi shanti purakpa ngamba adugumba leingak ama akhoi soidana lakpa ngambani haibagi thajabadu-da akhoina popular government ama lehanbiu haidana maikai kya-dagi akhoi central amadi PR gi leingak-sida takaga lakhi ada laibak thibadi adugumba popular government sina akoi yang hana lokhat khadaba khongthang ama oina akoi issues of the IDP internally displaced person irang sida laiba adugumba displaced person mayam se sigi damakta hanjil hananabagi thabak Chuchampurdagi Imphal da lakhiba Imphal dagi Chuchampurda chatkhiba tongan ba displaced person mayam se masigi hanjil hananabagi thabak se akoi paikhat pirabra popular government sina and then hojik tengkhang kaya rakta Manipur miyam gi lifeline amu oina leiriba national highway ani tongan ba maikai kaya dagi akoi kholau lauraga lakhi national highway hangduan biu national highway da akoi chalan gadabani even akoi gi civil society organization amana konung mamang dagi tawraga chatpa hongnarubagi highway sida akoi gi oiba right citizen amu oina right talubagi adugi thokdok thokkiba akoi meyamna akoi unare kangpokpi si bawu hojik so dum still akoi chatpa ngamdana hangbu ngamdana leiri and another amu conflict si loisin gadra shanti gi maikai romda warakadra haibagi akoina thamjaruba thajaba mayamdo adugi mahutta masina kaidora thabak lobu lomda lambi semba romda yes in another sense si chaukhatpagi development gi khongthang amane na khoi lob se loba taragasu thabak lorakadoribagi timing se si yam maru oi kaidobaino why 2027 gi election na akoi gi thongan sida thongin da kak thillaraga knocking at the door leir mutam sida why is there need for akoi gi development gi ming da thabak ne na hojik tongan ba IRB gi battalion ani BDF lising tara oza lising ohum IRB BDF lowduri base active service ne for the protection of the integrity and the security of the people of Manipur gi apun bagi saktam government na thambiri basigi police officer police lairi ba tongan ba lairi basigumba armed force gi group mayam ma linkat pirga lowdoi je hujik fawda nearly 40,000 lay akoi Manipur kan mungamuraba hujik Manipur karam phibam da lairi ge hanagi leiba
फिवम सिदा लैरिबा 40,000 हेना लैरिबा IRB MR अदगी पुलिस मयाम अमा लैरिबा सि लैना लैना मणिपुर कायरे इन्ने कायबगी फिवम अमदा कोइ ला इन्ने अरे हुजिक अमु लौसिलगा हेन्ना मणिपुर जे थुगाई हाइदोरिब्रा लौदोरिबसिगी मरम करिनो दुनिदा लैबा गान नबगी लौदोरिब्रा करिगिदमक्तनो सिदा लौदोरिसि गवर्नमेंट स्कूल की ओजा लिसिंग अहम हुजिक मणिपुर गवर्नमेंट स्कूल की फिवम करम फिवम द लैबिरिगे ममांगदा स्कूल कया सत्तना आई सर्वे अमग तौजकी मपानदना पजपजना रंग संगगा मनुंगदना फानबाव लेते गवर्नमेंट स्कूल दा छात्र कयाम लैरि हुजिक ममांगदा कोई तमो SOTIN न थम्बिकीबा मैट्रिक थारिबा छात्र 135 मुक्सिदा मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल दगी ओइरे ई अदुदी गवर्नमेंट स्कूल दगी अफबा छात्र पुथोकपा ngamdraba गवर्नमेंट स्कूल दुगी लैरिबा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाव डेवलपमेंट फजना पीब ngamdringai da why should we need another 3,000 government school teachers kaido wino ga khoin lowdois adu etardi swai sidaneba ngasai sida yobiriba is it political trap haise sigi lang se sigi lang amok thai se pukri da leiba nga mayam ama khoisa tharaga khoi thadaraga nga du thura ganda khoina फाबसे सिगी ट्रेप अमा राजनीति ओइना स्वाइसिदा चंगसिनबगी ममी अमगा तारी हौजिक थबक फंगदबा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ मोर देन 7 lakhs थबक फंगदबा नहाजिंगना थबक पांबा थबक फंगबा सेकुल ओइबा जॉब अमा लैबासे मोगी अपामने ममा मपाना मजा लैरिक तमलिबसिगी आशा करिनो तुंगी पुंसी हिंगदोरिबसिदा सरकारी ओइरसु थबक मचा अमा तहौरदि हिंजनबगी लंबी अमा लेहौरदि अदुगी आशादनेब लैरिक तमलिबा मयामसि अदु ओइतारदि अदुगी आशा अदुगी वखलोन मयामदो अदु ngasai राजनीति की खुदोंग चाबसि लौरगा ममा मपा अनएम्प्लॉय यूथ मयाम अमा लांगिदा फाजिनबगी लालोंग अमगा हुजिक लैरिबा सरकारसिना अदुगी ट्रेप अमगा सानरी हुजिक IRB BDF ओजा मयाम लौबसिदा सी अखोइना करी हाइनी उना अखोइगी उदबा मानबगी मोंग अमदा सिदगी अमुक कैदोरे अखोइगी influence our voting behavior the influence ama number 1 pidori trapping sida ani subada collecting money to use in the election lactori and the rampant corruption swagi point ohum se sidagi thoglak kadori for example ai sarkar gi thabak phangda mi amane ai hujik IRB ai apply tawrase adugi IRB du oinanabagi damak maximum 15-16 lakhs natraga 20 natraga 30 according to magi kari haitare post magi kaino dugi matungina SI amada sub inspector amada havildar amada rifleman amada lumaida akogi thabksi yolaga aina hujik paisa ji pi dore for example aina paisa pi ga doriba misak se aigi kendra dugi MLA oiriba misak amane lowrase are aina aigi paisa du tingzaba vote su kaidoba aigi thabak tu paisa bisil uramina aigi thabak tu mai pakna hotna bada ai hairiba MLA du da vote thadaba mabu sogat pa mong samduri adai khwaidagi apang basira ije swai da yam nungai ri se aina pigi paisa du na mu ai wona handa nang sina vote ki lising ani sina vote ki lising manga sina vote ki lising o mai na mu yelak kaduri swai kok se sini da koina kaido boino khoi change to bu ngamoi dois manipur gi unemployment hoji lakh 3 laisanu 13 laisanu akoi sum koi ba thabak tawdana la edana let us wait for another change ahom amagi damo akoi punnam tung lepmin na se thabak pambirang goni tolop chaba misak amamom oibi ningam gone bol loina oiningda bakana su lai roiba tawba tabu अदुगुम्बगी लांदुदा अखोय थोननबगी नमक होना लेब राजनीति की लालोंगसे सिदगी प्रजा मोइना अखोय जेक्सिन मिहुं नोमसिन अखोय अमतंग लैसे अखोय सु कोइबा हिंगगा लाइसिति सिगी IRB ओजा लिसिंग ओम BDF लिसिंग तरा कोबसे अखोय जॉब अप्लाई तौद्रसु थबकसी अखोय याउद्रसु लोहंद्रसु अखोय एप्लीकेशन अमत थाजिंद्रसु
akoi anoba tungi mirol amagi damak ahom amagi wakhalon amada puraga akoi adumaina ta hudragadi matamje sumna thengjin gi si BJP ngakagi kaino sunati. This is not only for the BJP hogi ba lenga kaya dagi sigi akoi culture amaga haitare ni sigi culture se election maya khudingi mana khudingi thabak lobagi culture ama sigi culture se koi lisang sina koi thengraga dum lakhre Manipur da thabak suklong logdaba sahi kaya ama downsizing matam ama Manipur gi naha maya ama thabak tawdana matam du da laihri dana hujiksu akoi tungi miron gi damak Manipur gi damak punna akoi lemin naraga anouba system amada anouba wakhalon amada science ama purak ahudragadi adum hamu hanagi phibam da koi adum bop taraga dum laine hojik lauriba khoigi miron si bawda khoigi isaza imadi ngaksam yoguri edo adugi phibam ji da lairabane adu lakadori ba miron jing dugi da khoina muk semdoktana hongandana thamam daragadi Manipur je henna marai chai tharak natana akoi afaba maikai amada lakani haibase akoi asari usil daktre aduna hojik laibiriba popular government sina tungi dama khanbiraga Manipur gi miyam gi dama khanbiraga hujik logo doriba posida IDP jingi dama the reservation seat kaya pibi dori ke more than 60,000 IDP hujik Manipur da mayum leitana mafong ngang leiriba jingi dama ta moi IRB da seat asuk BDF da seat asuk natra go ozagi da moi gi dama ta akoi oza lising home ji da lising ani di IDP jingi dama ta koi moi gi education qualification yengaga reserve oina pigini do am block thuk biyo ba IRB gi hujik battalion ani lodoi sida battalion amadi IDP jingi leiriba mayam sigi damakta battalion amadi akoi reserve thangani na lok thuk piyo BDF ki lodoi sida lising tara da lising manga di IDP jingi damakta akoi reserve thangge sukwana yung kai leitana sahi kaya ahum phajilaka doriba chabawa mafam marang khangdana milugi pirang khangdana leiriba kangbu jing dugi damaktu waina sigi thabakse PBO adudi political party amagi misak amoina opposition gi misak amoina khoi moida kai dum da blame to roi but swai jina dramatize to ba sanaba adagi hayi hangsita ngaire khabar da ura ne ba mu soroka taina ba low asuk pa ba yonjari soroka taina ba kilometer suk changba meter asuk changba ingkol yonjari yolak kadoi ji kai gino thabak tu gi damak leina naba thabak tu tongning bani na thabak leina naba paisa du phangna naba hona bada ngasai gi magi mayum ingkol du goina yolak pa mioi kaya ngasi ju thabak phangauda dana awaba ta mioi kaya dum Manipur gi hujik lairiba akoi gi maraksi da laitaba natte aduna with the proper planning adugi mahut economic development nama semgat piyo ba dum koina lisang sina hingba yaba mongda lairiba section khuding mak societies lairiba section khuding mak sigi longmi singi sinmi singi adu ngasai adugi policy di amata semna akoi sum lair hanba henna akoi gi nungai yai phabu punsi amada lahel lakadra hairaga impoverishment haitare henna lair han nabugi maram amada koi je sum silla ga ngasi phawba koi thammaga lai uswai sida ai Bihar gi handaki election gi matiang tang ai thamjage hojiki lairiba Bihar gi election sida September 13 Pung 13 taibada video conferencing ki khuthangda Honorable Prime Minister na Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana haina ma lokthoi hairiba yojana jina hairisi kaino hai matamda koigi every household amagi nupi khuding makta lupa lakh tara lising tara that is also model code of conduct moigi election ji phase ani da ne 6 ta maga taramathoi da maga pangthok pa ne adu 14 the result out ne adu ngasai aina kai do boino si pusin jare ji hai matam da sangra ba sahi 20 years india gi lenga
Nitish Kumar gi lengak sahi kun hena kun gi laisilla ba lengak tu da adwai matam du gap natra di election haye hangjit to gudor bodu tarik yada September kun tarukta election na songi date 6 November gi amana 11 da adu election gi torom dai adwai da natra di hujiki pradhan mantri akoi gi mukhy mantri akoi mahila rozgar yojana je piba yada brasing adu namfuda dum chathagre dana da moja election commission gi mathakta tongan political parties na adum thangat khi adu ngasai moida koi tongan ba instead of adu gumbo to wai mahutta akoi na haijaning gi se si 2014 2023 dagi koi gi honorable prime minister na lakpa dagi haitare ko akoi different schemes mayam mama si pradhan mantri financial inclusion da jan dhan yojana PM Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Jiban Jyoti, adagi si Beti Barao, Beti Bachao, Ujala Yojana, Amurut Atu Ada Sandangai Lady Scheme Mayamze. Si Miam the Yohulo. Amat my Marakta, Tenosida, Tadatta Vida, Paraki Miam the Yohulo, Manipuri Miam the Yohulo. Apopo Tabakto already automatically bought Masana Dum Kazaraksanikai. Another Adu vote karak naba political power phangna naba gi lambi du china ba phot naba da masai praja myam ji da apang masiba praja da utchai ba akhoi moi gi khoi da thol laga da nga gi tai to ina thambira ga rajniti tawbu se sidi yam niam ba makhan gi politics ni ana sigum politics se tawbi ga nu uji lambi semba tongan ba mayam ma uji paikhat piri ba yes pai lambi semba loigar ba mafam uji ko jayam da panjara ke ko idri bid lady si chumba lambi tong semba gi kari kan tawdra European country si western gi country lady jing ji dadi chokhat bai ji akoi dadi chokhat bai ra kan da lambi ga semba koilas ga thar ba sina koi chokhat panen uri ba ko khoi angang jing uri se akoi jo dum uri as Manipur chokhat re akoi joi chokhat re kari gi lambi semdre thangna bising bajana phangdre adu mapung phana chokhat pal loi garba angang jing duna development ai ji kari no ro question hanga moi di khumum khangna roi ha ni da ara akhoi dadi uji koila saba ai drain semba adagi si lambi khara semba sigi mayam sina koi gi chokhat pani no sum sat lai re yes adu sigi mayam je phadana framework amada policy amada niyom sumna phadana semaga thamoi sengna bu tawwe khaladi tawbungam da bulaite se this is what we have shown in the Delhi model of governance amadami party na Punjab da hojik su akoi adu sigi model of governance da sangsil laga laijari ba yes adu thabuk tawrukta ba adu idadi okay mathang lokthok piyo kahan birakta no miyam adu adugi political gi oiba power su pamba thabak su tongninda ba miyam da bu onjil laga adu dagi phangak pa paisa du na bot matam da jo yen ba adu di moi gi paisa am da yaudre ba thabak sangi na la ka do ri paisa mayam du pirani ba adu gi paisa du mu thabak sang ge na tawri ba mayam du gi mu yella ani adu di bol le pi mi du gi paisa oiram dre ba yes akhoi mayam thabak sigi langi da thon ga do ri mayam du na pi ga do ri paisa do handana mu othora ga miyam ji da mu loina sai khaira ga bot khan na bagi la lom sili ja masida gi akoi mikup na hum sing na koi laisi projection na laisi miyam ma koi yamna vigilant alert oi birabani Manipur gi miyam aduna tungi da ma khanbira ga anongbo Manipur gi am tam akoi lakadori 27 election ji da ahong ba ma puruk na bagi lambi lom da khong tang sin mina si haibo wafam si ma ya han round da I thamjai yam nuai jai hujik anoba kogi leader gi makha da leba government sina lawrakani hari ba thabak singa se election maya gi drama ni mi am thajabi gi no haibadu ni wajan thami sham no jai ki ani subu round si hanbu wang si ga JEETENDRA da laksage hoji Manipur da mamang da kogi tawki recruitment sing matam yam sangna kogi sahi tariat manga gi matakta namshilaga leiba matam kuina haidok ta bida aduga amu cancel tawbuna sing ba chi moi problem amma leibi cherak sida kogi anoba thabak lawbagi pau ma khogi lawra ba yai haibagi pibam ni khoi notification thokpa mukti natte khogi
Honorable Chief Minister na phungdok po phum nai ba tare isman ni khogi recruitment process tawraga matam kui namsin ba do naha sing da thingnari ba jai theng ai ba tare kamai yeng be say mamangi kano na yam phajana haire hujik mamangi haibi gi bum su taradi haini haini tre haida haini ngane di yam no mari chum nga ngore do khoina sai hajibu dun engal tonga le ko khogi aigi engal tongan bom na do tik tor si ai moda di phaiena haire ko sumasi u prasar pu uchai bo oina otawe aina ubo bien sai mamang da pigi ba example mayam hana togni haide dai ki ba scheme mayam kya yam da mai pakre adigi yam chungna yamna anuba huje haibodo naha singda kari asa pigi dore mamangi kanu du ho kanu mamangi lenga khaibatar mangang lenga khaibadi hujik hanba lenga amu ki ani show ps do hujik torse hanba ps do di kononon maram oidana khogi conflict na maram oidana di yamat mangre du orgo su du gi mamang da khoi start up haina tawdana asmayam si anuba mirol anuba like so haibo intellectual kemayam sing sida mana pamda mayam kanu tawdana khotan taw du kayam na mai pakhi ge hebo potu bundi hujik so hongba yari aduna hana mamang da mai pakhi ba tawni ni khalaga pashapi ni khalaga pashapi gi do mayam leiri ba adu gu mayam sing sida adu ni implement tawna phai ni khale adu su tawda hujiki lai bo posi mu tawne na asam pire ga mu kai ba adu gi hujik hai bu ni sigi nomna sina ekhoi da asapi bi dilai na ai man hai do bu yai ba si ekhoi tawdu si corruption am ta taw ya loi sukong to loi ga kai ne leidra tang sukgu mun to gni kai na pire ga de amu sena phaga da ne adu ekhoi na ai na sa hai bu do ekhoi chelo bu thema ki pu ra mo ba si thema ko prajade thema pu ra mane si gi thema I bu se adu ga akhoi praja su habita akhoi gi praja su aina yam ko na hanin da ai su praja mu gi munung di yaur bune ne ko praja si gi mind sam thung thung chien somon ma da ba ko ju hai bu ngam gi dire dire tawri ba mayam sing si pin di ba nuai ti bo mayam sing chu adu su pana yam na khoi tv discussion na ngang na sakta na mayam lai kana gum na hajila ga reverse way ba na dire ko reverse way bum de sakra ga eta unjal le ya da adu tawri po chi kada ni kana hujik tawri si kama ko de ga khang bu ya re politics se kan ko khang bu ya re da adu huje khoi gi live po tu na khoi de thengir bo ko du settle to bugi punishment kan gi road map ma peace ki road map to oi pum hota huje khoi de fundamental right ma mangi haibadi ai khoi gi phangam thok ba ai isa gi lam sida ai ni isa na ning kam na sasabung dri sikari no adu kana nang mandri no mandri bu kari no moi kana no gaina hairbu matam da losin si illegal immigrant ga losin rakpa masugum de ko ita tha da ba dar ko adu le bam gi national highway na ba india gi constitution na pije di ba national highway amata da so pan ba du ka ya kai thi kai ya di na hairi ba madu kyam kui re ko selak ngam di kya den tu tokin kya dai no adu even tu mamang gi sahi gi tu tokin 20 ko 5 ki kan du on ni february tang ni kwan da on ngani ami sama samang na national highway je kon to gani du da kan to woman sing tumana kan to gani hai adu da thingi ma sing pi bu ngam ba adu ne ba khoi mit over war huju khoi da khar bu di adu ne ba dangi aya wi lo du na de wa sang lam ba mi da film yang an bana di huju khoi khoi ta ri po to da ba da moi gi na kala morom da sai gi ha ba da मखोई की तोंगान कनोगी अमदा सगी बिहार दा कनो तो बदा हाना ममांग दे बितोक दे बिदो बोर्ड मम कनो दा मयाम जे अटैक ओने बा अखोई की युम खुदिम मक्ते निपी खुदिम दा मागी अकाउंट दा तोंगान पॉलिसी ता बिरी नि काना स्कीम थोकसेल तोकसेलक पा अदुनो मोरम दा प्रजामा जी तो एजा फई हाइ तौनर बिगी फाब मा अदुगी फाब तो पीरी बु सामा जो खोई दी लो खरकी मांग दने बा अदुना अदुगो मयाम सी तौरगा आईदी आशा पीबदी लाइदना आई कनो ओइनिंगी अदुगा सिंगना हाइबदा होय कोई इमालेबा इरमदम कन मसे इमालेबा इरमदम सि कनन होनम मदमदा मखोइना पुलिस मसिंग वाले फोर्स मसिंग वाले हाइबुदी मुदी याइदुबो खोइना ngasi लाइक तमिसे पुलिस ओइना बगते मुतना आयारो ओइना बगते मुतना नदे एमएलए मिनिस्टर गिदा गार ओइना लेना बगते मुतना हाइबगा वहंग मुदी हंगदुना लाइतारे अदुना सुगुमो मैम सुगुरगा इखोइ मांगदा तादुना लेबा मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड द लैंड एकी वरी ST की ह्यूमन राइट की रूल ऑफ लॉ कनो तो की डिवाइड रूल तो की फ्री FMRM की कनो की बॉर्डर फेंसिंग की आदि की डिलिमिटेशन की सेंसस इशू में हमले असी तो उनको थारगा सी एखोई की
issue ka peace porang no khona mo tam da kanu to ri ba kamu sing che khoi kana no ya de kamu je patana detect of thoga do mo du oina khoi gi kanu to bu phai tare mai law gi matung ina rule gi oina ma to bum to bu to do bi da khoi ma ju hal le tare azu shu ma yam si ur ka na ma si kana na to bu no masi kana na to no ani yang tara ga di khoi gi MLA minister sing na oi bra ri na te ma khoi bu pugli bai ga khoi le chana ri bu kamu do pugli pai de sanari du dini khoi na pugli pai de sanari kana no thikon the central government jen tai ba central men in India da asom da le ba men ren ki kono simchina ma khoi na khoi de thammi ba khoi wakalon ma khoi gi attitude che kui re ba mon taw che diket am jame 4 5 diket chore mon tongan ba chamana ba khoi bu oppressed ba khoi bu nam tha ba gi mingda tongan ba mo ja sabte mana karo de oppressed ba nam tha ba ko ado nam tha ni ba gi design mo chi di tam hong to rok pa der ko am process special power em tham jarak pa madu do mu yak to bo tam do kama do na madu na mu India gi army ni yak to na khoi machine commando go to go chemjilak pa commando ga khoi ko chemjil go khanalak pa machine mu yak to na mu khoi le ba fur machine jam khanalak pa naga da mu tongjen ba ku gi dong tongjen ba si sanari ma sing chi poti moi potu ne sa central go aduri ngasi khoi central government gi ti chu hongan bati kana hongan duri gi ba sigi hongan budi na khoi na tawri ba etu chu che masi ya de na khoi si lemi ne ba mathau tai ba lemi ne gudur bi kana na lemi ne gudur no habdu ne ado lemi ne gudur sida maru oina khoi gi creative minority hai na mi sing ja moi ma gi mi sing correct ni yam creativity le ba kamu ko na idea se putho kana madu da khoi un to mathau tai ba ai khoi bu trap तारीबा लांग खाइबा कांगु जंगल ga ikon janggal ga madu ineru ga mokhi mai matung jogje gi mai matung ge mai de bot lipse gi mai de bot lipse gi haru de kama ja na sai khong ku de no ado lei bo nang gi ai lei bo ai janggalo ai janggalo ga na adu kan min cho ba fight do no mo di okay ai ba adu sungam da hujik samane hane gi chamane aikoina aikogi political power chung le thedre aikoina wale blow ngam jadre wale blow ngam da budun no bu dai ri bai khogi government ha ai si hare kan ai di yam kana di haining de mingon jam kan kan ngang ba khwa khuno na ba comment pajana na ba ibang hau ai di haining de ko adu thammo di ya de ba thammo di ya de to si kainu ni na khoi mayam na unity le gi strong one le khibum tam da sidi yaro ina le ri mo mayam da chaba ne le ki khutba ne le bo sukut pari le no madam da khoi kashu yaro bo ami chaju adum hangoi ni prime minister ju hangoi ne ba yadre de khutu ni ha do yadre de khutu ni le bo adu na te ba yadi to ni ko leaf si ga haina ga khare mu ta intho ga da moi masin jam tong na ba da masi inga na ui na khoi khang de ju aro khang de ga ju khan gnu miyam su khang de ha di khan gnu miyam khangi adubu hoji hoji ki hen du ma uthai da khoi gi ek kanu tong na ba leita badigi he ko bu se leidu hana mamang da yam sorum ba ai gi ima sing yam da sorum ba kanam yam sing do ngasi di khoi gi MLA minister ok gi thorum da di chong chong yong na khale hai da ado MLA minister ori bu sing se ai khoi gi yeng na bu dinate ma khoi si yam na khoi gi samna ba ya bo mi mu din nate adubu adubo yeng na boina lo haje bo nante ko opi go no habu sunati opi go chiko di adubo ro su makoina tauri ba thong taru ko de ba thong du de khoi ni khange ba angang si di khoi ninga di ki khange do angang si di ninga di khange na makhoi hana kari to gi bo ga ju di lai lai khanga bani na ai khoi madu gi kanu do munna iji khantha ba mathau tai sida aikoina khoi yongda ta yen mi tap ta aikoi gi anu ba asam pi rem ni kala kanda sigi tori pot sina aikoi gi pura shanti ohrani gi haibe gi mongda harau holaga da ka si se haurun se sami ne ro ga to ga lang to ga khoi mayam jina ga kanu to wi ta tu di edu di kanu ohening de na asai bu aikoi seng na ma aikoi hiram khun mong di skontha ra ba hiram khun mong da yeng yadra bu kunai amadi ore hairi ba thingnari ba aikogi muk aigoda leiriba challenge mayam sing aiko yam singnari aina sai mangda ta ba singnaba mayam leire hairi singnaba mayam sing bang aikoina muk naraga aikoina hairi singnaba mayam sai aikoina karamba makal ga response piraga aikoi apo anu bu kunai mu semna na bugda mu tadi ko semna si aduna to bida yana na bani fareda moina padu samane moina padu samane kharisina pin tholo re da koi ngasi pb ri ba kharisina utore na khalaga di koi wa gani
khoi wa kani aduna leibiri ba lebak praja mayam sing wakal phathabi hara horan na puksong songbiyo no adu leibiri ba MLA leibiri ba khoi sarkar paibiri ba kangbu sing su aina humble appeal dor kanda miyam bu moithem do biyo no miyam bu moithem do biyo no ai thamoi di oi ba pona lebak nungsibiyo MLA minister oidagadi lebak ki seba tawru haiba potu do kan tadok biyo ba MLA oi dagsu akoi ngasi utawri jidi akoi aswana ngamjaba honajari laujari jidi asmana aina MLA oidadi yaroi MLA oram ka ai minister oidadi yaroi haiba potu tadokyo adu minister ka ai minister oidadi thabuk tawroi haiba potu di adudi yengma ta michu yam na ba haitare adubu hojikti pangan kan budi moi hedo oi pasa pai ga di moi mutung mayam illeba si madi le do akoi powadi leibo mathok tai isana ai mi le jedra gusu noi pa ba mi ai tung indra gusu ai ngo da power amadi ai pai mathok tai adugi power du split adu ne ai ga chumma split adu ne ai leba ki da mun khan ba mi ang da mun khan ba adugi power split du na mang ra ga di noi pai ba mayam mutung ne ra ga so dum mi am na dum dan di pirekani yes so I am telling you say Miam so Wakalmun Kanum Tautai have doni initial round she was also in the tax and in a house Manipur the way of film documentic film shock na lady Sherak Aduga sell Tungi film a documentic film patring a sida and nobody recruitment ama low buggy for lady was say Kadai for Utopia in young views. Key Manipurgi sent to the PMC over 2023 May whom the Toy Sati crisis the Marabura Kanta. Manipur see under the Sahi Tara Mari Mangadi Manning Halaga Sat Papum money. Yes. Sati problem. Yam Punsi say the late Avon Kangdava, other mentally Yam Hena Hoy late Hoy Anavang I select by Pium Sumba. Other ladies, around 60,000 IDP sing. She say home para never. Yes. Moin Lily Punsi say. Other later may Makai Hanjan by problems Asa Uti. Quite yam no Tantureva go Mori Suasanpur. See the sarcasm Heidi, was it Hanjan and Mangam Giroena? I tell you, Karaka and Edity go Quailu City, Quaihan Han packet from Topatabak packet from Treva. Other Matakta, the side Hidaka Tabak Pangdabaki, Amagi, at Posay Tangbagi. Other Lena, because they am Sati highways, Yam Sati Luther, Mayamana, Makankayagi, collection, illegal collection. Cinema Morakan was Miam say, a Manipur, quite again. What's a young Tam state, I might already been able. Other Matakta, Shankai Tumkai, other Makankayagi, see my old work and home money. Miami Punsi, but she am Satiba. Sumbatan stayed up. Because said the recruitment you are from Zilakpada. I guess I should hire. Only PMC IRB battalion Ani Loni. Because you Sipai Wape was in labor Manipur. Center Sibai Singum Fu, Matak Tarak Maruina, Lal Horeva, Landareva Kambusing, Moibungax and then Labedona, Mam Hineri. Go. Cookie Lalo Kambusing. Susan neighbor Kambusan Landara Pada, a Madu Lang not never leave a singbu, go soak the never, Mogi, Sangbaya the never, Buffer John Gaintor Moy, she Aduki sin of an air. At the IRB battalion, any Lodurishi Karamba condition the Loduri knob. Said Yam make Sena, Kada Senator again. Number one, recruitment state Lakpatam the IDP around 60,000 lady. Moigi Manundaki IRB battalion, any share Lobukari Kai. That is Sarkan Haitari Loganian. Boy, of the corner of Lambim, the P type. Other highway, may have talked to Sinyatri. Free Mumaniadri. Said the Loder IRB battalion, any share must see highway protection force Kidamakta, Sinagani. Hide and Lambim people Taiva. Not a Vida, the highway, Apina, but the Moigi security comes late Tieva. Other highway protection force, Lingbu of him Sitowa, Southern Levenab. And not can I am later to see Lereko. Other was a lonely hire. Sekudamo was a listening home Lodurish, Kadon Loduri. Sarkar school may am say, Fajana England of Lonely,
Imphal mayunda leri se ako yam thina school ani hum ui Tombisna school gumba Jonathan Higher Secondary School gumba CC gumba adu loirana khoi gi kano uri bok tale ba iboton sana gumba khara tasena sarkar gi school su to ena yauni to ya ba adu to school mayam loi muli sidi ozadi leye si nagna Rajadumbra High School adu Imphal mayunda leri ba khoi Tombisna High School atai mayam rural area le mayam loi muli ba si hingalana horam de kaidau de ge haiba thor adu hana huji hingata de le bi school mayam si pajana hawandana kaido oja mayam si ka to oja do walam dana ko oja si walam dana oja li singahum lawdori ni haibi yo ani zum khan bada school mutlaba sing si oja sing se ma se dum tolop sa dan le school ka de college ka de ama tawte aduga khoi school ni loi mule Sila mo ko sa lising home hapsalaga pammaga tolop sa handoy raw. Si adu wala sa haya gay BDF ki si position patri bane. Aw pawna ko. Moi demand me am si sarkar handak tolop fara kale. Sidnata na moi demand me am si train am to kana dream ne ba. Adu si hana leiba BDF lising tara khar se tajana adu batakta anu ba pakadai sing se moi constable ki rank to pokatoy ne adu tokdoi ni ka madu ki amta condition lei te ba su me ya ba ko te me am lei adu bo sigum ba ma te yaw dana longori hayam na law thoya mi am da adu moi mi yeng de kai no besanga sa hai gi do ne ko Bishwanath hai besha lo ba bot me ya gi ko besha lak lo ba hik si besha sa ba se base ko si pa lak yang khai ga lo re college ki sarkar ko ja am gal 50 lakhs yo re atop department kya hai adu paisa sa ba jo jikshi am sathi di kai no bo hoi labor department se pura mut le bo paisa dam cha ba adu sangmai bakirani falani cooperative inspector kari labor department inspector kari kra me am se amat ta mathau khang da mai ek satam sina mara morka da ko kana gumbo union na bagi restart to have the pai bangam dan le re dagi loir na te le ri construction worker ke du da thaba ma sang bai se thabak du gi expert oi bam su tangai phade ha ba adu ga yeng dan interview so moi sai do peshal polish la kun tra adu da ur ga thabak tu phap san ba sumai to dori precious ko IRB khangde ama khangde hujik si IRB ko akoi gi kare ai ni yamna kano oi ba active service to about the pesaje dum chaw long na re ba adu batak hujik lai post se election me agi sarkar si ko badai da pesa am khomjela kan da maduna adu ga pesa pi gi me am do election do utilize ro kan da moi khudong sab me am lo ba adu re pesa su pi ba adu batak da vote su pi ba adu loirana hayeng ka na ba hona draga de ai pesa tingram ni na madu ai pesa mang ba ya de na mo hana moi MLA ka hana ba mantri we na ba sigi mong da adum chatha da le re ba adu le ba post tori mong se ba si akoi niong khol sem do patai niong khol sem ba sangi uji mian wari si kana no akoi de wari ba sigi mar ta khwai de na wa si kana no aduna se IDP sing awa ba ke hamai unare moi da ya bi lo ne hari se moi mar te lo ta IDP sing mar ta ki adu ina akoi oza lo ne hari se yam qualify ma am yong mani de moi mar te lo ta ban BDF moi mar te lo ta ban adu ene to post me am khara sarkar ki policy moi na lar pas de madu na ta bida hujik se ko dai pak se acho mai ho wa thom le mapang gi mitop mayam se masi khandok tring wi di khoi census to pi no na al mapang de la mitop mayam se hai ba posting se moi loila hapsen dori bra moi interesa sarkar se baro sarkar se am thina khoi salai rim ni ko moi interesta mapang gi mitop sing interest se ya muka so repeatedly haining eba ado moi sigi interesta ko mapang de la ko mitop mayam sing adagi de ko seda khoi su manung dole bu kangbu moi hapchen dori bra se yen khalak matam tor ka da Surasatpur district ke adu Tenupal district ke adu Phejuro district ke adu chingi district mayam sing sigi ga tonga ga tor pusu yen khaleb adu ari khudong sa lo ka da sai awa banangi ba IDP sing ki kari wa du amta khanar boy dori natraga na hadak bata se pesa am khomo lage hai da tor ka da
अदो भाव तावखिबा हाकने हेन लाउ पैसा मैम लौसलो सिग्नेचर से सी ओइरकद्रा हाइबिस हानगि सने बिनिको एंगोदा लानो उबिगनो मदुदि अखोइना हाइजेरि से तौ हाना तौ थबकतो अदुम चतब हाना तौ थबक से चत लाए हानगि लेंगा पाइरमिबा अखोइगी सरकारी मतमदसु मयामको पैसा लौसंगिबदो अनो सरकार अब लेखरमनिना पैसा हंदबैबा मांगबै पिएमद ले हुजिसे मयाम पिसलो कांबुसिंगसे अद हानगि सम ताइदोक्ता जे तोरिसिंगसे अदना आइना थमजनीसी हुजिक सरकार सिगी याम थिबा अखोइ द रिक्रूटमेंट की रूल लम दरकार ले रूल लेते हुजिकसे अखोइ सरकार की थबक से हापक मतमदा कैनो कैनो तोर मतमदा हुजिक मरुइना लेंगा पाई बाय न पाई से मोइन पाई गई दा कोई एमएलए रूलिंग मंत्री अदु कइम कादा मंत्री फंगौदरे दना नंगी दो आईआरबी दो खरे यामना हापी रगे अदु याना बुगुम बार्गेन तब बीडीएफ मौसा अखोइ सुम खंगे अखोइगे हानगी सरकार हाइदि बीजेपी की सिट लाक्ट्री ममांगी लेंगा तुइ मतमदा अखोइ खरा अदुम मोइ तोंगलै मोंदो खरा अदुम उइएबा अदु केंद्र में मंत्री फंगौदो कांगुदा बीडीएफ चनी गा पयाविने निंगा याम तौबा मंत्री फंगौदबा एमएलए सिंगसे वही याम अदु याम यावेबा अदु सी टाइप ता नंग को आईआरबी सामसि नंग लौरो नंग निंगा याम तौवे नंग मंत्री फंगौदरे नंग कोता अदु नंग तौनु तौरो हायर मदन करोड़ में अब खोम हो रोगे तो वही खुद अदुगी टाइप तो तौर को दोरीब्रा भामे नम ता देबा ले मैम सिंह से अतै पोसिंग सु अदु सिंग तौरिसिनि मैम खंगबि डेवलपमेंट के नमादा जिक लंबी मैम सेमिदना पैसा मैम थादरे अदु सेमि लंबी मैम सिंह से अखोइ कॉन्ट्रैक्ट लौरिबो कांगु सिंह याम हरा हरा लेबा की सेवा के दम लंबी फनबा सेमगे हेदिना तेबा लुपा करोड़ में थादबदा अदुगा अखोइ मदु सेंदोंदो गतने उरगा सेमिसे पैसा हुजिक मैम हौरिसिबो डेवलपमेंट हारा कांदा अदुना हुजिक सिगी थबक सिगी खुदोंग चाबसे सरकार अब लाकदाई खरे याम सिकाजे लहोरगे हाइदा लबी सेमोरगे मई थालोरगे अदु तहोरगे अदा तहोरगे अदगी स्कूल बिल्डिंग साहोरगे अदु ममाग सरकार मैम लेये सरकार कैबिनेट में सेन मरते सौनबी वारी ले अंगनवाड़ी सेंटर साब तंदा एकोई सोशल वेलफेयर पारे मिनिस्टर दुना माना खरे हम लायो शेयर पर्सन की दनाबा एकोई सरम द थुंग नदरे गा मोय में से सौनबी हम ले सु ममयाम सिंगी इतिहास से सेन सथा दोरी ब्रसिनी स्माइना सुम सथा पोट अमा मदो आइडी अदम लाकदो माले रिले पोस्ट परम दी सरकार से बनो द पॉलिसी याउदी प्रोग्राम याउदे टाइम बम तबुद थबक की थोक्सिन लेत्री मैं खंगबी रेदना सरकार से हदकी लेंगा सी तौरे फिल्म से वासखरे फन कुइरे थाव फादर मनीने चीफ मिनिस्टर वासखरे डिप्टी सीएम मनी वासखरे अदु कैबिनेट मंत्री अनी वासखरे मोय मंगा सखरे तै वाले अदु दिल्ली चलगा मंत्री एक्सपांशन की से दिल्ली यारक्तरे खरसो दत्तारे मरम में पिसत से मणिपुर दा हाई ताई मणिपुर की इतिहास ता अमक पमने सरकार हम लेरती चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा इकाई खुमनजरबदुना मागी पाइबम तोप पोर्टफोलियो अते कैबिनेट मंत्री डिप्टी सीएम अदुदा सिंगसिदा खरा पिथो खरगा रिमेनिंग पोर्टफोलियो में हमदो माना पाइबा हाइसिसन बी मनेबा मंत्री जे एक्सपांड तोरकादा अदु ये थोकनर पयाएबा से हानि ट्रेडिशन दो हुजिक अंगप मत हुजिक कनामता चीफ मिनिस्टर की पोर्टफोलियो याउदी विदाउट पोर्टफोलियो अदु कैबिनेट मंत्री को डिप्टी सीएम मनी पोर्टफोलियो कंगदी अदु कैबिनेट मंत्री अदी ले अहुम लेरे मंगा लेरे को अदु पोर्टफोलियो हो कइनो माय पोर्टफोलियो अम त खंगदे अदुगा सदीदी मैम पुनम लोइन खबि सितौर सीएम न दोहार अदो अदा प्रोग्राम मैम तो तोंगान डिपार्टमेंट मैम वा चौखत खोंथांगी ओरो अम ओरो सितो मतम द कंसर्न मिनिस्टर सिना को सुममा खोइ पाइखतने खले आइगी पोर्टफोलियो से मकादे ले पोसे हाइदबाना इनिशिएट तौर खोलम द लाउथोबदी याएबा नतबि द हाइदा हरबगा हयेंग मदु करि तौर कदगे को भामेंता द बिम द फेम ले अदुना ओइ फेम मैम सिंग से मसैदा सुम सनैना पोर्ट मैम सिंग से अदुगा सिगी टाइप अमद सथरक मतम द कोइ मियाम से बसी खरल लेरगदि थबक मैम हैप्पी ने तौर अमत सुकन तौदरे खोतरे ना अदैदि को मैम से अदु हानगे हमो द मै पैसा पिसंगर डॉक्टर सु यान रेगा सिदि याम नुआइदि मणिपुर से सेन लोगिब से डॉक्टर सु यारे को अदुना
सिदैदा वफम खरस थमजरगा मतमसे खतंग लौखर माले वरुबिया दे क्या तौजगे ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯅꯥꯊꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕ recruitment process recruitment gi pangthokpagi matang se si akoi gi merit ta haitare merit list ta akoi gi paisa na natraga kaino na leiba yon gi posin nattaba aduga lowgodoriba department maruaina laga di education amadi home ni nasai leiba department ani se adu sigi leibiriba department ki akoi gi lusing basing अखोई सिगी केंद्र दुगी हुजिकी ओइना दी पोर्टफोलियो की करी की नो मुक लेत्रिबनी नको एमएलए सिंगी सिगी लेरिबा मयाम सिंगसिना याम सिंसिरिटी अमग लोइना ना थमोइ सेंग हाइता माना तौजरीबा अप्लाई तौजरीबा जॉब वैकेंसी सिंगदो मेंसिनबगी लाक्पीरीबा मिसक सिंगदो नियम चुमना खनबीरब अदो इताडी नसाई मतम दुदा अखोई हुजिकी थबक हाफ खरीब कंबू अदगी लाकदोरिब इलेक्शन की प्रोसेस स्वाइसिदा अखोई असुम्बो माइकय अमद पुरपं ngमगने अदो खाइदगी लाइबक थीबा मना नसाई अखोई भारत सिदी करमनो हाय मतमदा लुपा लाख अमा मखाई लिसिंग नफु यांकई साबा गवर्नमेंट की ऑफिसर अमना सिमी अमदगी नोमगी सूरग साबा सिमी अमदगी ममिंग मथा ओंथोकबगी लुपा जनी जहुम गुस ओइन लोबुंगमीबा कंट्री ने ओइ लोरेइजे सूरगा लुपा चंगा फंगजबा लिसिंग अनि नोमगी तानजबा कंबुसे सिदगी लुपा लाख अमग लिसिंग यांकई हुमफु चाबा 45-60,000 चाबा ऑफिसर मयाम जिंगिना नंगी नमिंग नथा ओंथोके अदु सेमदोके आधारगी गेनोमगी लुपा चंगा नद्र चत्रुप चनी लोबुंगमीबा अखोई मफम ममनी हाइतारे ने अदुना ngasai अखोइना करप्शन की लेवल जी तपना सुम मसी पाक एक मुथत्प ngमोय अखोई लू तोंग यौना संग्रे अदुबु रिड्यूस तोहनबदि अखोई याइदना अदु रिड्यूस तोहलकदोइ काइदैनो हाय मतमना सिदि बोट प्रजा मदि पीरिबदुसु लौरिबदुसु अनिमक्से थमोय सेंगना मथौ तारगे अदु मतमदुदा ngसाई करप्शन जे तपना सुम मनिंग हललकपसे खरम कै हमदा हलकप ngमगनी अदुना थबक यौबीगे खनबीरिबा मरुप मपांगसिंग इसिलिनाउसिंग तुंगी आसामद थंबीरगा हाइरिबा थबकसिंगजे एप्लाई तौबीरकदौरिनी अदोमना थबक एप्लाई तौबीरकपदुबु अखोइना अदोमबु अखोइगी निंहन्ननबगी वखललोन थमजबा इ वफमसु नत्तजे तौबतबु ओइरइबा मतांगसिना राजनीति की अमदी पॉलिटिकल की यामना नकनबा अखोइगी अरोन मैखुम अमगी मरुमदा अखोइगी नाहा मयाम अम हुमगा पुनबगी होनरइबा अदुगुंबा अखोइगी वखललोनसिंगजे सिदगिदि अखोइ पुन्ना सेक्शन मिन्नबा मथौ ताई अदुना लाकदोरिबा इलेक्शन सिंगसिदगी अखोइ पैसा लौदना फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाननबा अदोम लोमदा ओइना अखोइजे पुन्ना खोंग थांदिन मिन्नरगा हेन्ना फबा मणिपुर अमा अदुगा अखोइगी तुंगी लाकदोरिबा नाहासिंगिदमक अगांसिंजिगिदमक यामना सेफ एंड सिक्योर ओइबा शांति लैबा अदुगुंबा इरमदम मणिपुर अमा ओइहनबदा अखोइ पुन्ना थौदांग यामिन्नसी अदुना प्रजा अखोइ प्रजाजिंगिसु अखोइगी ngaki oirak situation jida hummuga adum puraga chakkhibagi channabi am akhoi leibase masi akhoi khara thadoksi wakhal kajiktang munna khanthaminasi tin yothabiraga aduga ahongba manipur ama laksanusi akhoina hojik BJP da natraga hogi matam gi congress ki leiriba sakar tongan sakar leibirami BJP na hojik palli adu matam dugi oireiba sakar singjigi laiba mayonse no gi jum फिबम सोक्सिलक मैवन नमदा सुम चंगसिलक पसिन ngasi अखोइना मोइदा अखोइ ngangjabane अखोइ मोइदा पेंदब खरा थमजबनी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री अखोइ आर नॉट द एनिमी बीजेपी गे अखोइ येगनब नते पॉलिटिकल पार्टी ओरसु बीजेपी न तौबा अफबदो आमदमी पार्टी ओइजरगसु एप्रिशिएट तौगदबने कांग्रेस न तौबा अफबदो अखोइ एप्रिशिएट तौगदबने अफबजिंग दुदि अखोइ फै अखोइ अदुम हाइने मरमदि
फरब पोतो द कोइना अखोई खुदोंग चाबा फंगनबई दमक मिंगोंदा चैब नत्रग ngang मराल म सिजिन बा दुदे कोइ तौजरोइब तौबतबु तौरइब मयोनजे सुम नैनरुब सुम न येंगजरुब मतमदा अखोई पार्टी की खेनब थमदना दोल की खेनब थमदना ए सुमाइना सी तौरई सुम तोहनिंगी कंस्ट्रक्टिव ओइब इंक्लूसिव ओइब सजेशन जिंगो अखोई पुन्ना थौदांग सि लौमिनरगा हेना फब मणिपुर अमरोमदा अखोई मयोन अमदा पुखतमिननब पुन्ना होनसी होजिक हौगी बसई गरदा कांग्रेस ना पाले होजिक बीजेपी नोंग पाली सही खर लेरगा कनानो पार्टी मद ओनगी बसु याय अदो पार्टी होंगई खुदिंगी हेन्ना लेखा ताब मणिपुर अमा हेन्ना फिबम सोप मणिपुर अमा तुंगी आशा उदब मणिपुर अमा सुम ओहिलक्तारगदी अखोइना गवर्नमेंट लेरुबगी अखोइदी मणिपुर सिदा अखोइगी डेमोक्रेटिक ओइब प्लेटफॉर्म अमा अखोइ लेरुबगी मथौ तारक्तरा बाइसे सिबाव कोइ खंजिल्लाएब याम सेंगना अदुना राजनीति दल सिंगनसु मणिपुर की दमक मणिपुर की मियाम की दमक अदो होजिक मांग तारिब इशू मयाम मसाई अखोइगी तमोनो जो पनबीखिबा होजिक सेंसस की डिलिमिटेशन की अखोइ आई इसामक्सु अखोइ पॉलिटिकल पार्टी की लेबा सेंसस कमिटी दुगी आइसु मेंबर अमोइना अखोइ आइसु लेजबनी अन तमोना सिनबीबा अखोइगी फंक्शन लम्यान संगलियन की आई साजु सरुक याजरुइ अन सुगुंबा लेरैब इशू सिंगीदा अखोइजे पुन्न थौदांग यामिनरगा कोई कंस्ट्रक्टिव ओइब सजेशन पिमिनरगा हेन्ना फब कोई हेन्ना मोंग ताब मणिपुर अमा ओहेन्ननब अदोम दोइन माइ ओनसिन मिनसि हाइबा अपील सि सरकार पाइबिरिब कंबु ओपोजिशन द लेबिरिब कंबु लोइनना मणिपुर प्रजा मियामदा सिगी अपील सिमतन तौजरगा आई स्वाइसिदा मतंग स्वाइसिदा आई लोइसिनजै नमोइजै ngasi thamjari topic recruitment of IRB MR BDF political trap or job saibani ngasi thamjari topic sigam mari rena koi ton ton panel singna mot pong pi don koi मियाम की वारब तंजा सिदा तसेंगना थमोय सेंगना सिगुम रिक्रूटमेंट अम सथा तारगनि मदु कानाबा मणिपुर की हुजु लेरिबा सेन थुम फिम फत्तब सिदा कानाबो गनि मसी तसेंगना मकी इलेक्शन की ड्रामा औरगदि मसी यामना फत्तबा अदुगा मियामदा कोगी मिनम्बा दुगुम मसु ओइगनि हायबदुनि याम नुवाइजे अदुगा ngasi thamjari topic sida khana na saruk yabibu gedamuta kogi kaikumnajariba panelist sing kogi roibuna kogi SOTIN former secretary CPI sabusu roibuna thagap phundok sere aduga JEETENDRA NINGOMBA kogi president CCSK sabusu roibuna thagap phundok sere aduga roibda BISHWANATH convener AAP MANIPUR sabusu thagap phundok sere ming tai punu su roibuna ikai khunu sere मणिपुर के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगल मटक तोंथामिल कायदा हानुक्तरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर नमी गुदुंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमगी माइग्रेन चिंबलाइली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन मरतंबा अफबो मखगी खुसु खुलाई अमगी मशीन वरन कायदले मशीना कोक मई लेनबा तोंतोंबा मखगी अनाबसिंग इंटिना लाइली लंदन न्यूरो सर्जन यामना तांगल मरमना चिन्नुमदी अरापो हुमदगी लाकबा अनाबसी न्यूरो सर्जन उननब होनबदा अवाबा क्या मायोंगरी मशीन सुनतना मतम चुंतना अनाबा लाइन मरम ओरगा खुदोंथिबा क्या सुमायोंगरी मसी पुनमतगी खरदो ओरबसु कन्नबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरो सर्जरी एम्स न्यू दिल्लीना मसामकी हॉस्पिटल असदा पुन कुमरी लेना अनाबसी लाइनली हॉस्पिटल असदा अताबा ममदा लाइन मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड्स ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमेटी नबसनसु अताबा ममदा हंगली मसिमुलेशन में अमदी खुदों साबसगसि लोबियो हेना कुबमरो दिनमा हॉस्पिटल असगी टेलीफोन नंबर 7005341166 नतगा 8974572152 दा पाउ पब्लिक यागनी North Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi KUMAR dagina contractorate phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani
2 years work visa pizagani loinina accommodation and transportation pizabata natana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarolgi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau Haksan phana thamgi hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi seyamna changbana specialty kunhenbada ana layengbagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari aduna state wangda amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hogiti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where who meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabaisoi Imphal East lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbirau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midyeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalo gidamak Makata Pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau